Debljina nije samo estetska pojava, ona je veliki svjetski javno-zdravstveni problem. Mnoge bolesti uzrokovane su debljinom. U Hrvatskoj više od 54% žena i 63% muškaraca ima tjelesnu težinu veću od normalne. Gospođa Olga Grozdaničova svoj profesionalni put započela je kao voditeljica dijetnog sustava svih bolnica u Bratislavi. U svojoj se dugogodišnjoj karijeri susretala s pretilim osobama. Nažalost, često im nijedna dijeta nije pomagala smršavjeti. Razmišljajući kako pomoći ljudima koji leže u slovačkim bolnicama i kojima debljina uništava zdravlje, svoje veliko iskustvo usmjerila je u razvoj suvremenog programa. Vitadu program temelji se na dugogodišnjim medicinskim istraživanjima, a začetnica je upravo nutricionistkinja iz Slovačke, Olga Grozdaničova. Na ovom dijetnom programu najvažnije je da čovjek nije dobije ovu lijepotu koju hoće da smršavi, ali i popravi svoje zdravstveno stanje, a najvažnije je da nauči se hraniti. U svojoj ordinaciji u Slovačkoj gospođa Olga tjedno primi i 1000 ljudi. Svi oni imali su problem s prekomjernom tjelesnom težinom, a danas imaju vidljive rezultate. Vitadu, koncept mršavljenja, rješenje za zdraviji i sretniji život. Više informacija možete potražiti na našoj web stranici www.vitadu.hr i broju telefona 01 78 99 999. Višak kilograma i manjak samopouzdanja nagnali su Moniku iz Bratislave da se uključi u program Vitadu, koji je u potpunosti promijenio njen život. A potom ešte cítila som sa unavená, aj som sa snažila chudnúť sama, aj cvičiť, ale nevedela som tam nájsť k tomu tú rovnováhu, aby to malo ten správny efekt. Buď som bola unavená, alebo som priberala a tak kvôli tomu. Takže ste sa rozhodla, že niečo so svojím životom urobíte. Áno, okolie, ktoré ste vtedy mala tú kvázi nadváhu. Ako ste sa cítila voči spoločenskému okoliu, ako sama sebe? Viete čo, voči okolí to ani tak nevnímalo to okolie, už boli na mňa zvyknutí, jak vyzerám, takže už ma ani nejak nebrali, že by som bola nejak výrazne privratá, lebo vlastne však len ale teraz ako zase všetci vidia, že jak mi to dobre ide, že jak dobre vyzerám, akože sa ma chváli, počúvam z každej strany, takže to ma ešte viacej motivuje. A čo vaše sebavedomie? Tak to určite sa zvýšilo výrazne, to áno. Ludmilu je na programu putila kćer doktorica koja je bila zabrinuta zbog njenog zdravstvenog stanja. Povedzte mi, prečo ste sa rozhodla urobiť so svojou hmotnosťou niečo? Zo zdravotných dôvodov. Bola som u lekárky, ktorá povedala, že keď niečo so sebou nespravím, tak zle dopadnem, lebo mi vyskakoval vysoký cholesterol, mala som problém s tlakom, problém s pečeňou a z toho dôvodu mi navrhla, aby som začala schudla teda. Tak som sa rozhodla pre Vitadu, došla som sem po dohovore s vlastnou dcérou, ktorá mi to navrhla. Vaša dcérka je doktorka, predpokladám. Čiže ona vedela, ako na tom mamina je, aké má zdravotné komplikácie. A jak ste sa dozvedeli o našom dietnom programe Vitadu? O vašom programe som sa dozvedela prostredníctvom kamarátky mojej dcéry, ktorá k vám chodila aj chodí. Keď ste prišla, mala ste 102 kg, teraz máte 83,5. Áno. Čiže tam je pomaly 20-kilový úbytok na váhe. Povedzte nám, ako sa cítite dnes. Fantasticky. Ja mám veľa energie, mám veľký zbor, všetko dokážem zvládať. Ten som bola stále predtým unavená, ale teraz nemám apsolutne žiadne problémy. Uz Vitadu program naučit ćete kako zauvijek održavati optimalnu tjelesnu težinu. Više informacija možete potražiti na našoj web stranici www.vitadu.hr i broju telefona 01 78 99 999. Stručno vodstvo uvijek vam je na raspolaganju. Oni će vas naučiti kako sačuvati optimalnu težinu postupnim prihvaćanjem novih prehrambenih navika. Naučila ste sa správne stravovať? Myslím, že áno. Myslíte, že áno. Čiže viete teraz, čo môžete jesť ráno, čo je zdravé na obed, čo je nezdravé na večeru a v podstate nie je obmedzený život pri stravovaní, ani pri diete, ani po ňom. Človek si na to tak navykne, že už aj keď náhodou si dá niečo iné, vždycky sa k tomu vráti, lebo vám to chýba. Áno, čiže vždycky, keď človek skúša nejaký dietný program, ktorý si
prečíta v novinách alebo vidí niekde napísaný, ono nie je to asi také jednoduché, ako keď spoločne. Určite nie, lebo už aj tie konzultácie, čo sú u vás, tak tie sú na nezaplatenie. Vlastne tie mi aj pomohli, aj ma motivovali. Tak, aby sme išli ďalej. Presne tak. Veľmi pekný výsledok sme dosiahli, úbytok 11 kg, stojí za to. To áno, a bez vás by som to nedokázala, takže som veľmi spokojná. Čo vám dali tieto pravidelné merania kontroly? Takú, jak bych povedala, nielen, že energiu, orientáciu proste, podporu a vôbec. Keď ste sa mala prísť, tak ste si povedali, nebudem porušovať, lebo sa budem hanbiť, keď ma budú merať. Presne. Pravda. Tak. Je to o tom. To je o tom. A je to o tom, že keď chodíme do školy a nemali by sme v škole skúšky, no učili by sme sa? Určite nie. Tak keď máte ku mne prísť a merať sa, tak čo budete? Disciplinované poslúchať. Áno. A dodržiavať. Čiže ale výsledky sa dostavia a čo je najdôležitejšie, že sa naučíte, ako si udržať váhu. Čiže vy ste veľmi krásne schudla, môžeme to vidieť na fotografii, môžeme to vidieť vlastne z vášho rozprávania počuť, takže som veľmi rada, že sa cítite dobre. Odporúčila by ste druhým ľuďom? Áno, a s radosťou, aj odporúčam. Aj odporúčate. Takže v podstate okolie, čo to vidí na vás, hneď má priamy kontakt. Áno, hneď dávam im kontakt sem, aby sa proste sprostredkovali telefónne kontakty, aby sa dohovorili teda, že keď majú taký problém, aby prišli a aby nelutovali toho, aby vidia na mne, ako to pôsobí, ako sa to zmenilo. Kolegovci ma chvália, doslovne. Si robia už srandu, že oni už len priberajú, že ja tie kilá im prihadzujem. Čo strácate, čo ja dávate strácam. im. Takže áno. má to svoj veľký účinok. Aj pre okolie, aj pre mňa samotnú. Prekomjerna težina predstavlja vam estetski problem, ali i ugrožava vaše zdravlje. Muče vas visoki tlak, razina kolesterola, slaba pokretljivost te bol u zglobovima i kostima. Učinite nešto za sebe. Upoznajte Vitadu, jedinstveni koncept mršavljenja koji pomaže da navedene probleme riješite na siguran i trajan način. Više informacija možete potražiti na našoj web stranici www.vitadu.hr i broj telefona 01 7899 999. Novi, suvremeni program mršavljenja sada je dostupan i u Hrvatskoj. Baš kao i u Slovačkoj, gospođa Olga Grozdaničova odlučila je pomoći i ljudima u Hrvatskoj koji se također bore s viškom kilograma. Marinela je pjevačica iz Pule, koja se čitav život borila s viškom kilograma. Otkad je saznala za program Vitadu, bez problema gubi kilograme. Prošla su 2,5 mjeseca od kad sam u programu Vitadu. Uz Vitadu skinula sam 13 kilograma, vrlo lako, bez puno mučenja i gladovanja. Trebalo je samo malo dobre volje, a ostalo sve učinilo Vitadu. Kilogrami se na programu Vitadu gube bez osjećaja gladi, a Marinela, koja se čitav život bavi poslom koji zahtijeva javne nastupe, napokon može reći da je zadovoljna svojom figurom. Luka iz Pule mladi je čovjek koji nema puno vremena za pripremanje hrane, te mu je Vitadu program puno pomogao. Nakon mjesec dana na Vitadu programu skinuo sam 10 kg i to bez muke, bez patnje, bez puno odricanja. Stručnjaci Vitadu sastave program prehrane, držite se tog programa i skidate kilograme bez ikakvih problema. Zajamčeno. Vitadu više nema izlike za prekomjernu tjelesnu težinu. Ja sam Andrej Rukavina iz Zagreba. Imao sam velikih problema sa prekomjernom težinom. Bolovi u kralježnici, povišen krvni tlak, teže sam se kretao. Bio sam na raznim dijetama. Nažalost, nikakve pomoći od tih dijeta nisam imao. Za program Vitadu sam doznao na sajmu zdrave hrane. Dobio sam nagradnu igru. Kad sam započeo sa tim programom, jednostavno sam se preporodio. Sa tim programom, ako se čovjek pridržava uputstava, jednostavno garantirano čovjek mršavi. Ali to vam nije dijeta, jer 5 puta na dan jedete.
nego jednostavno to je program s kojim čovjek nauči kako se zdravo hraniti. Sa programom Vitadu sam se jednostavno preporodio. 50. dan mi je danas. Jednostavno krvni tlak, svi parametri su mi se poboljšali, kretati se bolje mogu, kralježnica me više ne boli. Preporučio bih svakome Vitadu program. Kile nisu samo estetski problem, one mogu opasno ugroziti zdravlje. To je i razlog zbog kojeg su Marinela, Luka i Jandro započeli s programom Vitadu. Sve veći broj ljudi pati od prekomjerne tjelesne težine. Pravilna i uravnotežena prehrana ima neizmjerni utjecaj na cjelokupno zdravlje i vitalnost organizma. Koliko ste se puta do sada odlučili za određenu dijetu? Koliko ste često bili razočarani neuspjehom nakon silnih pokušaja i truda? Nema sumnje, smanjenje prekomjerne težine nekima od nas postalo je životna misija. Učinite nešto već danas, obratite nam se s punim povjerenjem na broj telefona prikazan na ekranu ili nas potražite na www.vitadu.hr. Volám sa Ludmila, mám 57 rokov, mala som veľké zdravotné problémy s krvným tlakom, s cholesterolom a preto som sa rozhodla niečo urobiť s mojou nadváhou. O tomto programe som sa dozvedela od jednej známej, ktorá mi to doporučila, tak som sa hneď rozhodla ísť do ambulancie a riešiť túto nadváhu z Vitadu. Vitadu mi dalo veľmi veľa, schudla som 20 kg, cítim sa veľmi dobre a Vitadu mi dopomohlo, že mi odišli všetky moje zdravotné problémy. Volám sa Monika a mám 39 rokov. Nebola som spokojná so svojou váhou, keďže som pri výške 160 cm vážila 70 kg. Tak som sa rozhodla pre tento program. Chcela som sa cítiť sebavedomejšie, krajšie, lepšie. Po niekoľkých mesiacoch som stretla kamarátku, ktorá vyzerala fantasticky, mala štíhlu postavu, vyzerala mladšie. Tak som sa jej spýtala, ako sa k tomu dopracovala. Povedala, že začala s programom Vitadu. A keďže aj ja som chcela vyzerať štíhlejšia, krajšia a mladšia, tak som začala s týmto programom Vitadu. S programom Vitadu som konečne dosiahla to, po čom som vždycky túžila. Cítim sa krajšia, zdravšia, sebavedomejšia, štíhlejšia. Toto odporúčim každému mužovi a žene, aby sa aj oni cítili štíhlejšie. Teraz konečne môžem ísť do Chorvátska k Jadranskému moru a už sa vôbec nebudem hanbiť chodiť v plavkách. Ako želite biti nasmijani, neopterećeni i puni energije kao i naše junakinje iz Bratislave i Zagreba, obratite nam se s punim povjerenjem. Više informacija možete potražiti na našoj web stranici www.vitadu.hr i broj telefona 01 7899 999. Loše prehrambene navike i tjelesna neaktivnost uzrokuju pretilost. Ljudi se često viška kilograma žele riješiti na brzinu. Marinela i Luka pravi su primjer kako se uz stručno vodstvo problem prekomjerne tjelesne težine može riješiti brzo i efikasno. Tijekom 4 faze programa možemo izbjeći neugodan osjećaj gladi i famozni jojo efekt, te izgledati, ali i ono što je još važnije, osjećati se bolje, te biti puni energije bez obzira na godine. A koncept Vitadu pomoći će nam steći zdrave navike za cijeli život. U našem savjetovalištu iskusni nutricionisti upoznaće vas s Vitadu konceptom koji osigurava neprekidnu kontrolu procesa mršavljenja. Svi koji dolaze kod mene, to je teško kad netko nešto pročita u novinama i razmišlja da je to dobro, a da li nije. Ali 90% imam zbog preporučenja svojeg doktora ili zbog preporučenja prijatelja. Da, to je jako važno da
čovjek vidi da se nešto sa mojim prijateljom ili doktor vidi kako se popravili testovi i sve stanje čovjeka. Kad neko nešto proba, a nema rezultat kako hoće, brzo zaboravi. Kad neko nešto proba, a rezultati su 100% vidljivi i nije samo zbog ljepote figure, ali vidljivi i zbog zdravlja. Učinite nešto za sebe već danas. Upoznajte Vitadu, jedinstveni koncept mršavljenja. Više informacija možete potražiti na našoj web stranici www.vitadu.hr i broj telefona 01 78 99 999.